Shanabin Kamal Gwasme Bananyok Kamuraikon and a UFO Unidentified Flying Object Nanager Milligenial Kabirenial Mukujita Dan to Kajaka Bijanen Nen Je Arenial Mo Jelle Mat Ka Witch Duarun Ke Sidimandana Titan and we should have made a talk in 1997 Guan machinating 1,000 people Ray Win Michel Ke Arizona Chicken Michigan me chicken and lana Yan Jaminenbe Kagwad me sure imagine looking into the sky and seeing a massive object silently moving above your city. In 1997, 1,000 people in Arizona reported exactly that. Michigan me at Wogador Michel Ke Phoenix Light. Then go down a Twogatin. In 81 chick had a long me chicken light me chicken and no Ki chicarenial Micha tat to charging it. Arenial money Chala no Gensuale UFO. Allah unidentified flying object. Jena wa a object chirikayin Majel Kanyal Kachata dan take a charging it. Chan me to Chan I guasamene. Waka chang wal jok kapai jok ron kit kelukubang on Germany Barrow. Guad Michel Ke Phoenix, Arizona. Wajan Guadadan Chinating one to chop kine. Tilanin, Korean Yalame, Michel Kame, UFO, a Wachikanen, Kenenikan. Thousands of witness to Charlotte. A Warin Yalame, a Genchirike V-shaped light moving silently, a Wajala mat, which would a damn ticketing. Nedi Shikiriti, Wajikaladonena. An object me, Wak Chirike, Guadan Chalke, stadium, Ke Guadala Nangarten la football field. Tadan Wikenaja, a dide, Ke Tadan shape kaja. No. So na me Micho the lad, Kagwasedan. Michigan me, a watch you kume, Ray wishing with me, a watch you can do what you can a lot. Chugalada, the military said it was flares. Hello, can I make Tainajan bang? No. But neither one can a lot of known a medalla agenda chala de kume, and Ojane military. Flares. La minu no cheremi a light kimicha yuanial a timela yet canal jana larne mudong china chika but take a manmila yet canal majamo la wet tie nialan tongami bagwino dong a much but chidin can let no me a flare but mission me chalne needing one or she token cananget you know Kakora show officially can blood one a canamacha yuanial cani a boy key light me bake kakadini a low dini nialone you know katara in kalat kajan but chinatin konin chinga guasamo Arizona ka Phoenix kaladone me chi talk and honor a kanisha diagen a canon official letter stated the lie were military flares but many residents insisted the object moved in a ways flares cannot wajala jal ka jashi anta dana de jal kamaj mi cha yo ni alma la tiai ki la ngaike anone me don't need to go no back look committee need go ba look by the way tem la yet ka ni alan gwadam be pet alame there ni alko ba ku nen ka ba ne to ba ko look ka ken na mo chi janta dan en to ka je ke report dan e chala da ken some guy corner to con ke dubdang road chalat ke je UFO guasmani dobanyam a military chikalado kidi ni kenena me just chira kamacha yuana genial chitke rocket kenmo mide yuana ka bana baga jogono kono guadame anyok rode chalado me de la michel ka unknown structure aircraft lo de la renial me kwai kata dan tekeje shumrai corner tame ngode dibede mo teten ko kwai ka ta dan lede ro de ke je ki ta dan te ke je UFO so re nyal mi chit ken me menen kona me gay wi ne na dial wi mon jen chwale UFO wa jen de la re nyal nenten chwal ke alien che jogo ne kam video nyam no bana je jek ke bu kona gwit do dan de kon lat ke jen o ken alien ka ngane alien ke ni tibe wi de dien tette ka kare nyal ti chit ken nen kon ga ti wa ken ken ti te ka advanced technology ke technology mi wonyal abana all the information ka kwidian bana ka jeka gwasenbe but for now right corner UFO ngoda gaya na ta dan let ken gaje ke ku kan operate kaje milin kon mo gwasme UFO ka jer wona channel gwasme ke 1997 shangwal de ka pa de wa cha kan en gwan michal ke Phoenix Arizona
ano no bana jek ka video do dien ka jen kui UFO many eventually unidentified flying object ke yin mijal kan yal sit karen yal ka cha ta dan che je cha janget mi chala do cha jenen 1,000 of people kineti kizni dal shwal ke Phoenix ka Arizona ka ko kore chu din jala do ne kenen many amishal flare military flare amala yot kan yal ma bay ngaji no yen ne ano ka chu ne ko de la jujen gwaza mo kenen me shi to la jel ka je en UFO me kenen che dia military flare ke che man mi cha yon mi na to na to gwa de me ne kana shi jana kana me da la re nyal mi cha gwa da na be tin cha janga ja nyok UFO sha ne kan kana shi abda shi da ke stadium ke football stadium de kolarno shit ka gwa da dan en la na ngat tin ke kure wa jen ta dan en che ship ke je ki dit ke je ne me da la jen mana de kon lat gwasme ngebe no jin mi jira mo mi jirit gwasme ka kan gai kana ti ka gurjino butung man ko ken bi ka ngaj ke kwide gurno jin bi chana bi support bi subscribe ko bai chwano ngaten kon lat ko rodien biate mal